Ndiyo maana Yesu alivyokuja kumwokoa mwanadamu, na alipokuwa akifundisha, hakufundisha kuhusiana na mwanadamu kutafuta njia, kutafuta pesa ni 1, 2, 3. Anamfundisha mwanadamu na kumwelekeza ni namna gani anatakiwa kufanya kupambania nafsi yake kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alijua dunia na mambo yote yaliyomo yatapita, hayatadumu milele. Mwanadamu akiwekeza kwenye mali, mwanadamu akiwekeza kwenye fedha, ataangukia mahali pabaya. Hukumu inapotolewa, yeye na vitu vyake vyote anapotea, na wakati kusudi la Mungu ni mimi na wewe tupate uzima wa milele. Kitabu cha Luka sura ile ya 16. Kitabu cha Luka sura ile ya 16. Kitabu cha Luka sura ile ya 16 na fungu lile la 13. Neno la Mungu linasema hivi: hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana anamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Neno lile lile Yesu anarudia, anasema hivi: hakuna mtumishi anayeweza kutumikia mabwana wawili. Na anazungumzia hivi vitu kwa sababu anajua mali inaweza ikawa sanamu ya kumfanya mwanadamu akose uzima wa milele. Kwa hiyo akiwa anatuelekeza ya kuwa tushikamane na Mungu, tushikamane na neno lake, tushikamane na juhudi zetu ziwe kwa ajili ya kutafuta ufalme wa Mungu. Tutakaposhinda hili kusudi, mali, nyumba, tule nini, tuvae nini, ni maisha ya kawaida ya mwanadamu, na Mungu anatengeneza principle ya namna gani tutakavyokabiliana na hivi vitu.